Yang uji coba pula Terong kali yang ketiga. Kiban hi. Antum pernah ada pula Terong yo. Yang kelagi yo hi. Terong ungu. Nyo pula bateng jagung. Dalam jagung pula bat Terong. Bawah jagung tinggal Terong. Yang kelagi yo hi. Ateng menan. Hana pakai musali. Mon hana iya. Lamlung hana uji hana iya. Ujian ke hana itu le. Yang kelagi yo cara ni. Ya, tak mentang lagi yo. Nyamban Terong antum pernah tak pula Terong uji coba pula Terong eksperimen anak muda kampung yang antum pernah pula Terong. Nyamban rangkang hubung pakai plastik nyawa tempat dua nyamban herakan nyambarakan Terong ungu janjai tamang le kameng ikab le dua ba itamang le kameng nyamban hama